Auzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Danas ćemo obratiti sa jednom najvažnijih tema što se tiče današnje vrijeme. Naša tema je istinska poruka Mesija iz Nazareta. To znači šta je bila poruka, istinska poruka od Isa alejselam, Mesija, Isusa, šta je bio njegov poruka i kako kršćani poslije njega oni su promijenili njegov učenje. I tako danas što mi gledamo kršćanstvo, što gledamo njihovo vjerovanje, to su potpuno drugačije. Nisu učenje od Isusa, nego sada su potpuno, oni su promijenili svoje učenje od Isusa. I mi ćemo pričati o tome kakve su bili učenje od Isusa, od Mesija i kakve su sada oni su tumačili, kako oni su uzeli te stvari. Isa alejselam, za kršćani Isusa ista osoba, mi kao muslimani, kao Ahmadi muslimani, mi vjerujemo njega da je on bio čovjek, on bio Božji poslanik i bio veliki Božji poslanik, ali njegovi sledbenici poslije njega, oni su promijenili njegov učenje. Poruka Isusa bio prema Jevrijama, prema jedna nacija, on obratio prema Izraelčanima, ali ovo kršćanstvo što sada mi gledamo, ovo je počeo od Grcija. I tako oni su kada izašli od svoje krug i onda su promijenili učenje. I tako ako mi pogledamo učenje od kršćanstva, nalazi 6 velike promjene koje oni su promijenili vezane Isusa i vezane njegov učenje. Mi ćemo objasniti tačka po tačka, možda ovo će trajati malo više vrijeme i možda ćemo snimati par program u tome. Prva promjena što su oni napravili, Isa alejselam, Isus, on bio čovjek, on prošao kroz sve ove teškoće, probleme kao čovjek mora. Imao kao čovjek neke granice, neki dostataka i imao sve vrline što čovjek može da ima. Isto imao ograničenje kako čovjek ima, na primjer čovjek ima gladan, žedan i nekad se luti. Ovo sve stvari su nalazili kod Isusa. Ali kršćani, oni su dali njega kao mjesto za Boga i napravili su božanstvo Isusa. Oni koristi za njega, na isto vrijeme oni koristi za njega Bog i njegov sin. Ovo bio prva stvar, prvo učenje koje oni su promijenili, inače Biblija uvijek priča za Božje jedinstvenost. Onda druga promjena što oni su imali ovo trojstvo. Biblija govori da Bog je jedan, za Božju jedinstvenost Biblija priča, ali poslije Isusa oni su njegovi sledbenici, ali možda da mi kažemo takozvani sledbenici, oni su promijenili i donijeli ovo vjerovanje trojstvo kao Otac, Sin i Sveti Duh.
I onda imaju tako vjerovanje, Otac je isto Bog, Sin je Bog i Sveti Duh je isto Bog. I ovo su tri različite osobine. Otac nije sin. Sin nije otac. To znači odvojeno osobine. Isto Sveti Duh nije otac, nije sin. Ali na kraju opet oni kažu Bog je jedan. Kažu ovo trojstvo, Otac, Sin i Sveti Duh, oni su tri i svaki od njih ima svoje odluka, imaju svoje kao plan, jednako imaju pravo, jednako imaju moć i to je druga promjena. Da su donijeli učenje trojstvo što ne nalazi u Bibliji. I treća promjena, u početak poslije Isusa u prvi par stoljeća neki ljudi oni su pisali neke knjige vezane Isusa, vezane njegov djela i ove knjige Isus uopšte nikad gledao, nikad on čuo vezane ovi Novi Zavjet. Naprimjer, ovi neki ljudi, Mati, Marko, Luka, Ivan, ima par pismo i dijela od njegovih sledbenika, apostola, ima jedna poglavlja otkrivenje i kršćani oni vjeruju da ovi ljudi, oni su bili, ovi ljudi su pisali kao Luka, on bio čovjek. I ti ljudi, oni su pisali ove knjige. Ali isto vrijeme oni kažu ovo je Božja knjiga, Božje riječi. Kako onda može da bude Božje riječi kada su ljudi pisali ova knjiga? I četvrta promjena vezane Isusa, Rimljani su stavili Isusa na križ pod pritiskom ovi Jevrije i onda se kaže šta se dešava poslije ovo događaje razapeća. Ako mi čitamo pažljivo Biblija, Novi Zavjet, nama bude jasno Isus bio stavljen na križ, ali Allah njega spasio. I poslije, i tako on bio spašen smrt od križu. Kršćani, oni kažu da Isus bio mrtav na križ i poslije kažu 3 dana on bio mrtav i poslije 3 dana uskrsnuo. I otišao onda, to je uskrsnuo, to znači da tjelesno otišao prema nebu. U Enđil, Novi Zavjet Matija kaže 28. poglavlja da sledbenici, oni su vidjeli njega na brdo Galil i Ivan kaže on sreo sa sledbenicima i tako oni su promijenili ovo isto taj događaj i dali su na svoje tumačenje, na svoj način. Časni Kur'an u tome govori i kaže وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. Kur'an kaže poslije događaja razapeća Allah dao sklonište, kaže i dali im sklonište, to znači Isus i njegova majka, oboje, Allah dao sklonište na mjesto sa uzvišenima, mirno mjesto sa vrelima. I ovo se pokazuje putovanje Isusa poslije događaja razapeća prema Kašmir, gdje su živjeli 10
jevrijske plemene. I Isus rekao nekoliko puta, ja imam druge ovce i ja moramo ići kod njih, i rekao, ja nisam poslan osim za izgubljene ovce Izraela. I ja ću otići kod njih i oni će prihvatiti moj poruka. I mi, Ahmadi muslimani, mi vjerujemo da je ovo ajet što kaže وَوَيَنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ, ovo je potpuno pokaže slika za Kašmir. I Isa a.s. dobio sklonište poslije taj događaj, a prije on nije imao neki opasnost za života. I peta promjena što oni su donijeli, da Isus, on vjerovao Stari Zavjet, on mislio sebe kao da on je dio ispod šerijet od Musa a.s., od Mojsija, i cijeli život on slijedio prema ovo učenje. I on uvijek negirao da on ne slijedi Stari Zavjet. I kad god on ovo pričao za sveta knjiga i rekao sveta knjiga ne može biti nevažeća. I kad god Isus pričao za sveta knjiga, on uvijek pričao za Stari Zavjet. Zato što, kao sam prije rekao, Novi Zavjet uopšte nije postajala tada i ovo su pisali neki ljudi poslije Isusa. I kršćani, oni su odrekli ovo Stari Zavjet, ne više slijedi prema tom učenju, i čak ovo Sveti Paul, koji je bio neprijatelj Isusa dok Isus tamo je boravio, i poslije Isusa on prihvatio kršćanstvo i on je uzrok za ovo promjene. I onda on rekao, ovo šerijat je kao prokletstvo, i onda ne oni slijedi prema ovo učenje. Ovo bio peta promjena što oni su promijenili. A šesta promjena što oni su dali pogrešno tumačenje, i ovo je puno bitan za nas kao muslimana, zato što u Stari Zavjet ima jedan predskazanje za dolazak jedan uzvišeni poslanik poput Musa a.s. Isto Isus, on isto dao predskazanje za dolazak jedan uzvišeni poslanik. I kršćani, oni dali pogrešno tumačenje prema ovim predskazanjima, i oni su rekli, ovi predskazanje su vezano drugi dolazak Isusa, i tako oni nisu prihvatili i ovo tumačenje što očigledno i jasno pokazuje da ovi predskazanje su bili za dolazak osnivač Islama, časni poslanik Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I inšallah mi ćemo pričati za ovo sve stvari sada malo detaljno. Prvo, ovo što imaju božanstvo Isusa, šta se tiče Isa a.s. ili Isus a.s., oni su napravili su Boga od čovjeka koji je rodila Marija, te on u isto vrijeme biješe završen Bog i završen čovjek. I kažu, Isus je bio kao prvi i zadnji, i kažu on bio bez otac, i ovo je kao dokaz da je on bio Bog. Ali mi pozivamo kršćanima,
ne postoji neki dokaz iz Biblije koje kaže da je Isus bio Bog. Ovo tvrdnje da Isus bio Bog nije pisano na jasnim riječima u Bibliji. Oni pokušaju daju pogrešno tumačenje za neki stihovi. Kažu da on bio večan. Za nas ovo može bude jasno. Na primjer, za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je on sam rekao: ja sam Hataman Nabijin, dok Adam bio u svojoj fazi za stvorenje, on bio među blato i vode. To znači, Adam još nije bio stvoren i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: ja sam tada bio pečat poslanstva. Ovo je jedan način govora da se kaže kao da bio ovo Božji plan za dolazak časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I naravno isto bio ovo Božji plan za dolazak Isusa. I ako je bio tako rečeno da je on, zato što on za njega piše on je večan, onda na isti način je pisano za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ali mi to ne tumačimo ako za njega ovako rečeno da on je nauzbillah, onda je Bog. On je Božji poslanik. I ovo što oni kažu da Isus bio bez Otca i zato on je Bog. I kada mi čitamo Bibliju, u Novi Zavjet ima za jedan čovjek koji se zove Malik Sidak, kralj Salim. Ovo je poslanica Hebrijema, poglavlje 7, stih od 1 do 3. I tamo detaljno ovo priča, kaže: Malik Sidak, kralj Salim, salimski svećenik Boga, i za njega Biblija kaže kralj mira, on koji je bez oca, bez majke, sada vidite dobro, bez oca, bez majke, bez rodoslovlja, koji nema ni početka danima, ni završetka života. To znači ne znaju kada je njegov život počeo i ne znaju kada je njegov život bio završen. Što više, koji je sličan Sinu Božjemu, ostaje za uvijek svećenik. Iako ovo bio dokaz da zato što Isus bio bez Otca i zato on mora da bude Božji sin, i onda šta će biti za Malik Sidak? Za njega Biblija kaže on nije imao oca, nije imao majka, bez oca, bez majke. Onda za Isus mi znamo za njegov početak. On nije imao otac, ali njegova majka rodila njega. A za Malik Sidak Salam se kaže da ne znaju njega početak. A za Isus isto Biblija govori za njegov smrt. I za Malik Sidak Salam kaže ne znaju za njegov kraj. I tako ovo se pokazuje ako zbog toga, zato što Isus bio bez Otca i on može da bude nazvan kao Bog, onda Malik Sidak, kralj Salim, on bi bio više od Isusa, bez Otca, bez majke. I drugo, da li ovo je dokaz, na primjer ako idete negdje vani, ako nekome kažete ti nemaš otac, da li
njemu će biti drago i on može da neko bi rekao sada zato što on nema otac i on je sada Bog. Nego da bude nešto drugo. Ljudi bi onda nešto rugali. I današnji nauka pokazuje da moguće da jedna djevojka ona rodi djeca bez muža. Ovo se govori kao partenogeneza. Ovo je jedna naziv prema nauka. Neke djevojke one imaju takva osobine da bez čovjek može da bude trudna i da može da bude rodi. Ovakvi slučaje budu vrlo rijetko, ali to postoji. To znači, ako je Isus bio rođen bez oca, to nauka pokaže, to moguće, ovo nije van Božji zakon. Ako mi ne znamo za neki Božji zakon, to ne znači da taj stvar ne postoji. Ima dosta stvari mi ne znamo o tome. Onda to ne znači ako mi ne znamo da taj stvar ne postoji. I na isti način za nauka sada već potvrdila da može da se jedna djevojka rodi sina bez muža. Isto Biblija pokazuje za nekoliko ljudi da oni nisu imali otac. I na primjer za Hazreti Adam a.s. se kaže Adem i Havva, Biblija kaže oni nisu imali ni majka ni otac, bez roditelji. Ako Isus bio rođen bez otac i vi pravite njega kao Bog ili Božji sin, onda šta će biti za Adam a.s., šta će biti za Ava, Edam i Eva? Oboje vaša knjiga kaže da oni nisu imali roditelji. Onda kršćani daju još jedan argument i kažu da Biblija Isusa stalno spomene kao Božijeg sina, te da je to dokaz da je Isus Bog. Ako Biblija kaže da Isus je Božji sin, onda to znači da on nije Bog. Ako je on sin, onda nije Bog. Zato što otac je druga osoba, sin je druga osoba. To su dva odvojene osobe. I zato ako se kaže da Isus bio Božji sin, to znači on nije otac ako je on sin. Na primjer, moj otac se zove Rešid i ja sam sin od Rešida. I ne možemo da kažemo zato što ja sam sin od Rešida i ja i on je jedna osoba. Mi možemo da kažemo kao čovjek, ja sam i čovjek i on je čovjek, ali ja sam druga osoba, on je druga osoba. I šta se tiče Biblija govori za sve sveti ljudi, pobožni ljudi, kaže da su svi poslanici i pobožni ljudi, oni su Božji sinovi. Na primjer za Izrael se kaže, ovako kaže Gospod, Izrael je sin moj, prevanac moj. I za Daud isto je rečeno da on je Božji sin. Isto se kaže za Suleman je Božji sin. I za svi Izraelčanima je rečeno oni su Izraelci i njih je Bog posinio. To znači svi ljudi od Izrael, oni su Božji sinovi. Onda isto se kaže za siročad da ovi su Božji sinovi. I Mati poglavlje 5 stih 9 se kaže sretni su
mirotvorci, jer će ih se nazvati sinovima Božijim. I onda za Adam isto bio rečeno Božji je sin. I tako ovo bio Božije, ovo fraza često se koristi u Bibliji, ali ovo se, ako napravimo za Isus, da je zato što za njemu je bio rečeno da on je Božji sin i stvarno onda mislite kao doslovno i onda šta će biti tumačenje na drugom mjestu. Tako Biblija ne pravi razliku između metaforičkog i bukvalnog značenja Božije sina. I čak za neki poslanike je u Bibliji spomenuo da su prvorođeni sinovi ili sinovi jedinci. I ovo je fraz je koristeno Biblija često. I za Isus nije pravio Biblija neka razlika. Na primjer, da je za Isus je bio rečeno doslovno i za ostali ljudi ovo bio rečeno kao metaforički način. Iako uzimamo za Isusa bukvalno, onda šta je krivnja za drugi pobožni ljudi, za drugi poslanici, zato što za njih je koristen isti termin. I ovo termin što Biblija ima, ovo je samo za Bog ljubav. Zato što mi svi smo stvoreni od Boga. Bog nas stvorio. I za taj način, ako je koristen taj riječ kao metaforički način, onda za nekoliko ljudi je taj koristen taj riječ Božje sinovi. I na isti način onda mora da bude za Isusa. Nema neki razlika više od toga. I časni Kur'an nama uputio i pokazao šta je Isus donio poruka. I običajni Mesija a.s. on detaljno nama isto pričao u tome. I mi, ako hoćemo da stignemo do ovo Božje svetlost, jedino mi možemo da čitamo knjige običajni Mesija koji je došao na ovo doba da bi pokazao prava slika hrišćanstvo, da bi pokazao stvarnost Isusa i mi, ako prihvatimo stvarnost Isusa kako je on molio Boga, kako je on sebe mislio, onda ovo je poštovanje prema Isusa. Inšallah, pričat ćemo o tome na sljedeći put. Do tada, assalamu alaikum wa rahmatullah.